Sveti Jovan Šangajski i San Franciski. Učenje o Sofiji, premudrosti Božjoj. Jer i judejci ištu znake, i jeleni mudrost, a mi propovedamo Hrista raspetoga, judejcima sablazan, a jelenima ludost. Onima pak pozvanima i judejcima i jelenima Hrista, Božju silu i Božju premudrost. U svojim knjigama Nesagoriva Kupina i Prijatelj Ženikov, profesor protojerej otac S. Bulgakov izlaže učenje o Bogorodici i Jovanu Krstitelju, koje u suštini predstavlja samo razvoj autorovog učenja o Sofiji i Sofijnosti. Ovo učenje je postalo prilično rasprostranjeno u krugovima bliskim Religiozno-filosofskoj akademiji i Parijskom bogoslovskom institutu, te zahteva pažljivu analizu jer pogađa i izvrće same osnove naše vere. Sofija je grčka reč koja znači mudrost, premudrost. Premudrost je jedno od Božjih svojstava. Bog je jedini premudar. Poslanica svetog apostola Pavla Rimljanima, 14. glava, 26. stih i prva poslanica svetog apostola Pavla Timoteju, 1. glava, 17. stih. Jedino on daje pravu mudrost ljudima, a zemaljska mudrost je demonska mudrost. Prva poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima, 12. glava, 8. stih. Pošto svako svojstvo Božije, osim ličnih, pripada svakom od lica Svete Trojice, premudar je Otac, premudar je Sin i premudar je Sveti Duh. Ali kada se reč premudrost upotrebljava kao vlastito ime, pod njom se onda podrazumeva drugo lice Svete Trojice na osnovu bogonadahnutih reči apostola Pavla, da mu propovedamo Hrista, Božju silu i Božju premudrost. Prva poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima, 1. glava, 24. stih. Od prvih vekova hrišćanstvo je premudrošću Božjom nazivalo drugo lice Svete Trojice i njemu je pripisivalo sve tekstove Svetoga pisma u kojima se o premudrosti Božjoj govori ne samo kao o svojstvu, već kao ličnom načelu. Ali u posljednje vreme se pojavio religiozno-filosofski pravac koji hoće u Sofiji premudrosti videti nešto drugo, a ne ipostasnog logosa Božijeg. Stvara se čitavo jedno posebno učenje o premudrosti Sofiji. Božanska Sofija, piše protojerej Bulgakov u Nesagorivoj Kupini, jeste predvečno samootkrovenje presvete Trojice, slava Božja, božanski svet večnih suština, božansko sve, otkrovenje Oca u jednorodnom Sinu i u Duhu Svetome. Premudrošću Božijom je stvoren svet, te je on zato prema autorovom izrazu tvorevina premudrosti. A u Majci Božjoj su se sjedinile nebeska i tvarna premudrost, Duh Sveti koji živi u njoj sa tvarnom čovečanskom ipostasi. Zato je to tvarna premudrost, na nebu proslavljena i ovenčana kao carica nebeska. Na taj način, po autoru, predstavljena Majka Božja jeste tvar, ali više nije tvar, spaja u sebi božansko i tvarno načelo. Ali kako autor zastupa misao da je čovekova punota sjedinjenje muškog i ženskog lika, u knjizi Prijatelj Ženikov naspram Bogorodice stavlja Jovana Preteču koji je sama čovečanska Sofijnost, premudrost u čoveku, a kako je izabrano čedo premudrosti, glava ljudskog roda, Preteča i Majka Božja predstavljaju crkvu, predstavljaju premudrost u čovečanskoj prirodi, predvode svu decu premudrosti. A kako autor tvrdi da je bogovoploćenje moguće samo u bogoprimanju i bogosusretu, oni izražavaju čovečansku stranu bogovoploćenja. Dajući ovo novo tumačenje pojma premudrosti, protojerej Bulgakov se naravno sukobljava sa već utvrđenim shvatanjem premudrosti kao druge ipostasi,
zasnovanom na Svetom pismu i svetootačkim delima, da bi dokazao da je njegovo učenje crkveno i pravoslavno. On prema tome tvrdi: pod 1. Da se u bogoslužbenim pesmama i kod svetih otaca pod premudrošću Božijom ne podrazumeva uvek druga ipostas Svete Trojice. Pod 2. Da se ovakvo shvatanje premudrosti Božije ne slaže i čak je potpuno suprotno ne samo nekim crkvenim molitvama, nego i Svetom pismu. On smatra pozitivno učenje o ovom pitanju još uvek nerešenim zadatkom pravoslavnog bogoslovstvovanja i trudi se da prokreči put za njegovo rešavanje u njemu poželjnom duhu. Protojerej S. Bulgakov govori da je učenje o premudrosti Božiji samo kao sinu i logosu Božijem u suštini arijansko učenje. A sveti Atanasije Veliki i za njim i drugi sveti oci, umjesto da pokažu da se ove reči uopšte ne odnose na drugu ipostas, počeli su samo da objašnjavaju kako tu treba razumeti reč stvoriti. Na taj način arijansko objašnjenje je navodno ušlo i u svetootačka dela. Ali zar se ne može pomisliti da niko od svetih otaca nije obratio pažnju da se tu o Hristu uopšte ne govori, te da su se svi koji su objašnjavali ovaj tekst bavili uzaludnim praznoverjem, ne zadirući suštinski u pitanje? I zar se ne može pretpostaviti da su borci za pravoslavlje koji su pažljivo razmatrali svaki izraz i merili svaku reč kako se nikakva arijanska misao ne bi našla u njima, odjednom s takvom lakoćom prihvatili arijansko tumačenje i ne budući ubeđeni u njegovu ispravnost, čak se nisu potrudili ni da ga temeljno ispitaju? Jer, zahvaljujući upotrebljenom u grčkoj Bibliji izraz stvoriti, objašnjenje ovog teksta nije bilo tako jednostavno i bilo je potrebno mnogo konteksta da bi se razjasnilo kako treba razumeti ovaj tekst u vezi sa svim ostalima koji govore o Hristu. Bilo bi daleko jednostavnije reći da se on odnosi na njega i time prekinuti raspravu oko njegovog razumevanja. Međutim, sam protojerej Bulgakov priznaje da ne samo arijanci, nego ni sam sveti Atanasije ni na trenutak nije sumnjao da ovo mesto treba pripisati neposredno logosu. Istina, sveti Atanasije govori o mudrosti koja se pojavljuje u stvorenjima, odrazu Božije premudrosti, ali to nipošto nije u suprotnosti sa time da Božja premudrost jeste sin Božiji. Sve kroz njega postade i bez njega ništa ne postade što je postalo. Od Jovana, 1. glava, 3. stih. I stvarajući tvorački logos je na sve ostavljao svoj pečat. Stvoren po obrazu i podobju Božijem, čovek u svojoj duši koju mu je udahnuo Bog ima i obeležje trojičnosti, ali ukazivati na njegove duševne sposobnosti uopšte ne znači menjati učenje o prvoliku. Ne može se brkati pojam premudrosti kao svojstva i premudrosti kao lica. Rečju Gospodnjom ili Božijom ponekad se naziva objavljivanje volje Božije. I čovek izražava svoje misli i želje rečju. Ali, zar će zbog ovoga odražavanja božanstva u čoveku profesor Bulgakov poricati da ipostasna reč, logos Božija, jeste drugo lice Svete Trojice i još tražiti korene ovakvog učenja kod svetih otaca, iako crkva jasno veruje i ispoveda da sin Božiji jeste njegov predvečni logos? Sveti Atanasije Veliki je tako jasno učio da premudrost Božja jeste ipostasni logos, reč, da je uzalud tražiti kod njega drugo učenje. Govoreći da mudrost koja se javlja u nama jeste obličje Božje premudrosti, on dodaje: kao što je naša reč obličje istinske reči Sina Božijeg. Na taj način, ako je profesor Bulgakov sklon da misli da propoveda ono učenje koje zastupa i Atanasije Veliki,
onda treba ili da prizna da se premudrošću Božijom naziva druga ipostas Svete Trojice, ili pak da i pod rečima Logos i Sin Božiji podrazumeva nešto različito od drugog lica. Isto tako jasno su pod premudrošću Božijom podrazumevali drugo lice Presvete Trojice, Sveti Vasilije Veliki i Grigorije Bogoslov. Njima je bilo poznato da su neki u imenu premudrost videli samo oličenje bezličnog svojstva, ali oni su odbacili takvo tumačenje. Ali nećemo odgovarati na sličan način, govorio je Sveti Grigorije Bogoslov, iako su neki pre nas izdavali ovo za nešto pouzdano. Naprotiv, utvrdili smo da su te reči koje izgovara premudrost samoga Spasitelja istinite premudrosti. Na taj način on smatra da se učenje koje ne priznaje premudrost Božiju za lice može samo izdavati za istinito, a u temelju svog tumačenja Svetog pisma postavlja. On ne govori pretpostavljamo, već potvrdno utvrdimo učenje da je premudrost sam Spasitelj. Protojerej S. Bulgakov zna i čak navodi ove reči koje opravdavaju njegovo učenje, ali umjesto da prizna da uči suprotno onome čemu su učili sveti oci, on nastavlja da tvrdi da su oni, ne želeći da razmatraju pitanje šta je premudrost s nekim objašnjenjem, iako su se po svim ostalim pitanjima žestoko istovremeno borili sa izopačiteljima istinske vere. Još je nerazumljivije kako je to arijansko učenje toliko pustilo koren u svetootačkim delima, da je profesor Bulgakov našao samo dva crkvena oca kod kojih je premudrošću nazvan Duh Sveti, dok se uopšte i svuda premudrošću naziva upravo Sin Božiji. Međutim, ova dva sveta oca, Teofil Antiohijski, koji je o Svetom Duhu rekao da je on kao načelo i premudrost i sila Svevišnjega silazio na proroke, i Irinej Lionski, koji je kazao da je Ocu uvek svojstven Logos i premudrost Sin i Duh. Prvo, nisu imali nameru da ovde daju podobno učenje šta je premudrost Božija. Drugo, i Bog i Otac i Sveti Duh mogu se nazvati premudrošću bez ikakve protivurečnosti i u potpunoj saglasnosti s tim da premudrost kao ipostas lice jeste upravo drugo lice Trojice, Sin Božiji. Zašto i u kom smislu se Duh Sveti može zvati premudrošću dobro je objasnio blaženi Dimin Slepi, čije je delo na latinski jezik preveo blaženi Jeronim. Duh Sveti, kažu oni, ima jednu zajedničku prirodu i volju sa Sinom, Trojica nerazdeljiva i nerazlučiva. Pošto Duh premudrosti i istine nerazlučivo prebiva sa Sinom, i sam on po suštini jeste premudrost i istina. A Sin, budući po suštini premudrost i istina, nerazdeljiv je od Oca koji je po rečima pisma proglašen za jedinog premudrog i istinu. Od premudrosti i istine je poslat Duh Sveti koji ima nerazdeljivu suštinu sa istom premudrošću i istinom. Na taj način, jedinstvo i nerazdeljivost prirode čine zajedničkim sva svojstva Božija osim ličnih svojstava, rađenje i ishođenje. Pripisujući zato neko svojstvo jednome od lica Trojice, pripisujemo ga svim trima licima. Nazivanje Sina Božijeg ipostasnom premudrošću nije odricanje, već potvrđivanje da su i Bog, Otac i Duh Sveti premudri i premudrost. Ali, u isto vreme nazivajući premudrima Oca i Duha, time ne odričamo, već potvrđujemo da se ipostasna premudrost kao lice, jeste upravo Sin Božiji. Mnoga svojstva i imena Božija koja pripadaju svim trima licima pripisuju se prvenstveno jednome od njih. Otac je Bog, Sin je Bog i Sveti Duh je Bog.
Međutim, u tri svetoj molitvi Bogom se naziva Otac kao načelo svega, krepkim se naziva Sin kao onaj koji je pobedio đavola, iako se krepkim mogu nazivati takođe i Otac i Duh, a Duh Sveti u toj molitvi naziva besmrtnim, kao onaj koji daje svemu život, iako su jednako besmrtni Otac i Sin. Tako da uprkos tome što se svako od ovih triju imena jednako može pripisati svakom od lica Svete Trojice, svoj trojici ili jednom od njenih lica, crkva, obraćajući se ovom molitvom trojici, naziva svako lice posebnim imenom i kao jeres je osudila dodavanje ovoj molitvi reči, koji se razapeo za nas, čime se molitva pripisivala samo drugom licu. Ovaj monofizitski dodatak zadržali su otpali od pravoslavne crkve Jermeni, koji su se inače odavno odrekli monofizitskih zabluda. Isto tako u molitvama Presveta Trojice, udostoji Gospode i prošavši dan, veliko povečarje, Gospodom naziva Bog Otac, Vladikom Sin, a Svetim Duh, iako je svako od njih i Gospod i Vladika i Sveti. Ali kako se ova imena lica Svete Trojice u ovom smislu upotrebljavaju samo u nekim molitvama, a u drugima mnoga imena se odnose na bilo koje lice Trojice i ona imena kojima se prvenstvo, pa čak i isključivo, naziva jedan od lica, često izražavaju svojstvo svakog od njih. U suštini, samo imena Oca i Sina tačno određuju osobita svojstva onoga od kojeg svaki rod na nebesima i na zemlji ima svoje ime. Poslanica svetog apostola Pavla Efescima, 3. glava, 15. stih, i njegovog istinitog jednorodnog Sina. Ali to se ne može reći o imenu trećeg lica. Duh i Sveti je Bog Otac, Duh i Sveti je od njega rođeni Sin, Sveti je i ishodeći od Boga Oca Duh. Međutim, iako bi se svako od triju lica, kao i sva trojica, mogli nazvati Svetim Duhom, ovaj naziv pripada pre svega trećoj ipostasi. Utešitelj je Bog Otac, Otac milosrđa i Bog svake utehe koji nas teši u svakoj nevolji našoj. Druga poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima, 1. glava, 34. stih. Utešitelj je Bog Sin, Utešitelj je Duh Sveti. Od Jovana, 14. glava, 16. i 17. stih, 15. glava, 26. stih. Upravo se njemu pravoslavni hrišćani obraćaju molitvom Care nebeski, te se čini, mada bi sva imena u epitetu u njoj mogla biti pripisana svakom licu i svoj trojici, da ovde teško je moguće pitanje ili spor o tome kome je upućena ova molitva. Isto tako, iako bi se premudrošću moglo nazvati kako svako lice pojedinačno, tako i sva sveta trojica, ipak ovo prvenstveno pripada onome koji je nazvan i Logosom. Bog Otac sve stvara kroz svog Sina, zato se Sin, kroz kojeg je sve stvoreno, naziva između ostalog imenima, rečju Logosom, silom Božijom i premudrošću. Logosom se naziva zato što je kroz njega troipostasni Bog izrazio svoju volju, silom zato što je kroz njega Božja volja ispunjena i ispunjava se, premudrošću zato što se njime i u njemu otkriva i javlja najpre u stvaranju sveta, a zatim u oploćenju raznolika premudrost Božija. Poslanica svetog apostola Pavla Efescima, 3. glava, od 9. do 11. stiha. U stvaranju sveta se pojavila premudrost Božija, jer je Bog sve premudrošću stvorio. Psalmi Davidovi, 103. glava, 24. stih. I kada se zemlja ispunila njegovim stvorenjima, premudrošću je stvorio čoveka da vlada od njega stvorenim stvorenjima i da upravlja svetom u svetlosti i pravdi. Sve ovo postade kroz Logosa i bez njega ništa ne postade. Od Jovana, 1. glava, 3. stih.
ali premudrost Božja se u potpunosti otkrila u Isusu Hristu, kada je kroz njega bila otkrivena tajna volje Božije, skrivena od večnosti u Bogu. Poslanica svetog apostola Pavla Efescima, 1. glava 9. stih, 3. glava 9. stih. I on je postao za nas premudrost od Boga i pravednost i osvećenje i izbavljenje. Prva poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima, 1. glava 30. stih. Crkva, čija je on glava, u mnogobrojnim molitvama i u pesmama ispoveda premudrošću upravo njega, a ne nekog drugog, nazivajući ovako Spasitelja, zato što se upravo kroz njega otkrila ona raznolika premudrost Božja koju je crkva pozvana da propoveda. Poslanica svetog apostola Pavla Efescima, 3. glava, 10. stih. Izraz premudrost Božja upotrebljava se ili kao bezlični naziv jednog od Božjih svojstava, isto kao što su to dobrota Božja, sveznanje Božje, svemoć Božja ili pak kao ime druge ipostasi. Premudrošću se naziva Sin Božji, a ne Otac ili Sveti Duh u evharistijskoj molitvi, liturgije Vasilija Velikog. Premudrost i silu i reči ipostasnu očevu rodila si, čista Bogomati, od tvoje prečiste krvi, i nju si u svoj hram primila, i ovome si se posle sjedinjenja sjedinila nerazdvojivo. Obraćamo se Bogu Majci. Premudrost i reč u tvojoj utrobi začevši neizrecivo Mati Božja, svetu si rodila onoga koji svet drži, i u narečju si držala onoga koji sve obuhvata, hranitelja svih i sazdatelja i Gospoda. Odbacivši svu strasnu nečistotu, bogomisleći razum dostojan božanskog carstva primamo, tvojim apostolima si prorekao premudrost svih, obraća se crkva Hristu na veliki ponedeljak, 1. tropar, 9. pesme. O Pasho velika i najsveštenija Hriste, o milosti i reči Božja i silo, daj nam da se još prisnije pričešćujemo Tobom u nevečernjem danu carstva Tvoga. Kliču mu svi pravoslavni hrišćani u svetle dane Pashe, a sveštenoslужitelji na svakoj božanstvenoj liturgiji. Načinih nebo ujedno i zemlju, jer u svemu bih s Ocem i zato rečju nosim sve kao reč Logos, mudrost i sila, i lik, i sadelatnik, i ravnotvorac. Zamišlja se kako Hristos govori u tripesnicu povečerja u oči velikog utorka. Ali posebno snažno ukazuje crkva na Hrista kao na predvečnu premudrost u kanonu velikog četvrtka i njegovim podvrstama, kanonima povečerja u oči 22. decembra i 4. januara. Sveuzročna i životodavna neizmerna premudrost Božja sazda sebi dom od prečiste neiskusomužne mere, jer onaj koji se obukao u telesni hram slavno se proslavi, Hristos, Bog naš. Govori se na veliki četvrtak. Drugi deo ovog tropara u kanonima pred praznanstva rođenja Hristovog i bogojavljanje čita se ovako. Jer hramom telesnim pokrivši se slavno se proslavi Hristos, Bog naš. U jordanske sada talase ide, bogateći božanstvom stanovnike zemlje radi obnovljenja. Tajno vodeći prijatelje svoje priprema trpezu koje hrani dušu. U istinu mudrost Božja daje čašu besmrtnosti vernima. Pristupimo pobožno i uskliknimo, slavno se proslavi Hristos, Bog naš. Govori se na veliki četvrtak. Tajno vodeći mudrace Božja mudrost skuplja prvine od neznobožaca, nekada beslovesne, sada da nahrani tajno u beslovesnim jaslama trpeze leži tajna, koju hitaju s darovima putnici zvezdom obasjani. Tajno vodeći sve, Božja mudrost poziva k svetlosti neznobošce koji su nekada u tami neznanja bez svetlosti ležali, u poznanje istine uzvodeći. Poslušajmo svi verni nesazdanu i jestestvenu prirodnu premudrost Božiju koja saziva visokom propovešću i kliče.
Uskliknite i razumevši da sam ja Hristos, u grčkom triodu da sam ja dobar, uskliknite, slavno se proslavi Hristos, Bog naš. Kako god ovde pročitali ja Hristos ili ja dobar, ipak se vidi da se pod premudrošću podrazumeva Hristos koji nas poziva da okusimo njegovo telo i krv. Držeći beskrenu vodu bezdana i obuzdavajući je, uzdignutu iznad vazduha i mora kroteći, Božja premudrost uliva vodu u umivaonik i noge pere slugama gospodarevim. Drugi delovi odgovarajućih tropara kanona predprazništva Božića i bogojavljanja koji imaju doslovno istu prvu polovinu glase: Božja premudrost, sišavši kao kiša na runo, useli se u utrobu djeve. Božja premudrost ide k Jordanu, krštenje primajući od ruke sluge. Pesma 5, tropar 1. Otac pre vekova rađe mene tvoračku premudrost, početak puteva, stvara me na delu koji se sada tajanstveno savršavaju, jer reč, logos, budući nestvorena jestevstvom, prirodom, glasove prisvajam onoga kojeg sada uzeh. Sazdatelj koji se rađa od Oca pre svih vekova, rađa se od Jeve, mudrost, sušta reč Božja i sila. Stoga, poznajući jednog Sina, Bogo čoveka, veličamo. Navedenih mesta ima dovoljno da se uverimo da crkva u premudrosti Božjoj vidi onoga koji je, stvorivši zajednicu sa Ocem svet, rodivši se potom od Jeve, doveo mudrace do jasla u kojima je ležao, smireno se krstio od Jovana na Jordanu i još smirenije oprao noge učenicima i najzad ponudio sam tajanstveno trpezu, telo koje se predaje za život sveta i krv koja se izliva za njega. Ako u nekom od navedenih tropara i nije otvoreno rečeno da se radi o Hristu, to se jasno vidi po smislu i u vezi sa svom ostalom službom tih dana. Može se navesti još mnogo molitava u kojima se Logos Hristos naziva premudrošću. To se, na primjer, veoma jasno i neposredno govori da je upravo Hristos premudrost Božja u službi prepolovljenja. A gde se u crkvenim pesmama može naći da se premudrošću naziva bilo ko drugi ili bilo šta drugo osim Hrista, izuzev naravno premudrosti kao svojstva. Protojerej Bulgakov kaže da se udvaja smisao u prvom troparu prve pesme kanona Velikog četvrtka. Sveuzročna i dajuća neizmerna mudrost Božja sazda sebi hram od čiste materije koja nije iskusila muža. Ali gde je tu udvajanje smisla, kada se u drugom delu ovog tropara jasno objašnjava da je taj hram telo u koje se obukao Hristos i koje je zato nazvan sveuzročnom i dajućom neizmernom mudrošću Božijom. Isto tako, pa čak i još jasnije se vidi da se upravo o Hristu govori i u ostalim troparima kanona Velikog četvrtka koji su ovde navedeni, kao na primjer molitoslovlja u kojima se premudrošću naziva čas Hristos, čas Bogorodica. Protojerej Bulgakov se poziva na službu Sofiji, premudrosti Božjoj koja se poje u Velikom Novgorodu. Ali da bi se na osnovu molitoslovlja tvrdilo da je crkva priznala ono ili ovo verovanje, treba ukazati na molitve koje prihvata cela crkva. Služba u Sofiji ima isključivo mesni karakter. Čak i u Rusiji ona je poznata i peva se samo u nekolikim hramovima, ali u ostalim pomesnim crkvama ona je potpuno nepoznata. Sastavilo ju je pre ne više od 3 veka lice koje nije imalo ni bogoslovstvenih znanja, ni hijerarhijskih ovlašćenja i koje je, osim toga, kako i primećuje istraživač ove službe, A. Nikoljski, nije imalo jasan ni razgovetan pojam o Svetoj Sofiji, to jest ni sam nije shvatao ono o čemu je pisalo. Da li onda začuđuje to što se u toj službi upotrebljavaju više nego netačni izrazi?
Slabi su to dokazi profesora Bulgakova. Crkveno učenje se ne može graditi na izrekama kojim poput Pitijinih proročanstva ne razume ni onaj koji govori, ni onaj koji sluša. Ako upotreba službe Sofiji do sada nije nanosila štetu, to je bilo samo zbog toga što su se oni koji su je slušali, kao i oni koji su je služili, nalazili u životnom jedinstvu sa crkvom, te nisu obraćali svoju pažnju na nerazumljive izraze koji su zamagljivali smisao suprotan učenju izraženom u ostalim crkvenim molitvoslovljima. Ali ona nipošto ne može da služi kao dokaz crkvenog učenja. Postavlja se samo pitanje dozvoljivosti njene dalje upotrebe. Protoijereja Bulgakova još smućuje prozba u molebnom kanonu za decu prilikom početka školske godine, da im da njemu saprestolnu premudrost i da je usadi u srca njihova, te da ih nauči šta je blagougodno pred njim, Gospodu se pomolimo. On u ovoj molbi vidi dokaz da crkva u premudrosti ne vidi drugu ipostas, jer je to nespojivo sa molitvom za njeno nisposlanje i usađivanje u srca. Ali smućuje li se o Bulgakov, izgovarajući na liturgiji molitvu pred osvećenje darova? Još ti prinosimo ovu slovesnu i beskrvnu službu i molimo te i prizivamo i preklinjemo, nispošlji duha tvoga svetoga na nas i na ove predložene darove. Da li on u ovoj molitvi vidi poricanje da Duh Sveti jeste treća iposta Svete Trojice? Moleći Boga Oca za nisposlanje prevečne premudrosti ili Svetoga Duha, mi u njima poštujemo ne Bogu službene sile, već Bogu Oca jednaka i jednosuštna lica. Zato, iako ponekad molimo za njegovo nisposlanje, isto kao što je Isus Hristos govorio da je njega poslao Otac i da će od njega poslati Svetoga Duha, od Jovana 5. glava 30. stih, 15. glava 26. stih, ali se istovremeno u njima lično obraća sa molitvom da dođu i da nam daju njima svojstvene darove. Care nebeski, učitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Molimo Svetoga Duha. Ipostasna mudrosti Višnjega, Bogorodice radi ispuni mudrošću i božanskom silom sve koji s verom kliču. Blagosloven si, Bože, Otaca naših. Nastavniče premudrosti, davaoče smisla, učitelju nemudrih i zaštitniče ubogih, utvrdi i urazumi srce moje, Vladiko, daj mi reč, očuvu reč, jer gle, usnama svojim neću uskratiti da ti kliču, milostivi, pomiluj me, paloga. Molimo se Sinu Božijem, nazivajući ga ipostasnom premudrošću i davaočem premudrosti. Sve bogosluženje pravoslavne crkve prožeto je mišlju da je Hristos prevečna premudrost Božija i izvor premudrosti, jednosušan i ravnočastan bespočetnom umu Bogu, Otcu i Duhu Učitelju, koji sve osvećuje i sve oživotvorava. Što više tražimo dokaze suprotnog, sve više i više ćemo nalaziti potvrde rečenog, naročito ako ne budemo uzimali pojedinačne fraze, već smisao cele molitve ili bogosluženja. Protoijerej Bulgakov, ukoliko ipak neće da prizna da premudrost Božija i reč Božija jesu jedno isto lice Svete Trojice, preostaje samo da kaže da su se sastavljači crkvenih pesama nalazili pod uticajem istog azijanskog učenja, kao i Atanasije Veliki sa ostalim ocima crkve, i da potpuno odbacivši sveto predanje, samo u Svetom pismu potraži potvrde za svoje učenje. U posebnom istraživanju koje je priložio nesagorivoj kupini, profesor Bulgakov je pokušao da dokaže da se u Svetom pismu pod premudrošću Božijom razumeva nešto različito od drugog lica Svete Trojice,
Koliko su ispravni njegovi zaključci, vidjet će se iz razmatranja odgovarajućih mesta u Svetom pismu. O premudrosti najviše se govori u knjigama, priče Solomonove, premudrosti Solomonove i premudrosti Isusa, sina Sirahova. Čovekova mudrost, istinska mudrost, jeste odraz Božijeg lika u čoveku. Zato što je čovek blagočestiviji, bogugodniji, to jest mudriji sa duhovne tačke gledišta, i kao što se otkrovenje Svetoga Duha u srcu i umu vernika tako često poveze sa njihovom dušom, da nije lako povezivati plodove prirodnog razumevanja duše od glasa Svetoga Duha, tako je kod takvih ljudi ponekad teško odvojiti njihovu prirodnu mudrost od blagodatnih darova premudrosti Božije. Time se objašnjava zašto se ponekad u Svetom pismu neki izraz može razumevati u jednom i u drugom smislu, isto kao što se u mnogim iskazima i Novog i Starog Zaveta i crkvenih otaca, kada se pominje reč duh, u duhu ispuniše se Svetog Duha, teško doznati da li se tu podrazumeva iposta Svetog Duha ili prosto čovekov blagodatni zanos. Zato, obrativši pažnju na ona mesta gde se manje ili više jasno o premudrosti govori kao o licu, u poređenju s drugim mestima pokušat ćemo da razjasnimo o kome se tu radi. Na početku knjige priče Solomonove o premudrosti se govori kao o svojstvu i objašnjava se na koji način i ljudi mogu steći. Početak premudrosti je strah Gospodnji. Dobar svima koji ga se drže, blagočešće u Boga je početak znanja. Priče Solomonove, 1. glava, 3. stih. U 3. glavi se pod premudrošću može podrazumevati ne samo obična ljudska mudrost. Blažen je čovek koji stekne premudrost i smrtnik koji zadobije razum, jer je bolje nju kupovati nego li riznice zlata i srebra, vrednije od dragog kamenja i ne može joj stati nasuprot nikakvo zlo. Lako je prepoznatljiva svima koji joj se približavaju, sve što je čoveku drago, nedostojno je nje. Dug život u desnici joj je, a u levici bogatstvo i slava. Iz ustiju njenih izlazi pravda, zakon i milost na jeziku nosi. Putevi njeni su dobri putevi i sve staze njene mirne. Drvo je života svima koji se drže nje i koji se oslanjaju na nju, kao i na nepokolebivog Gospoda. Priče Solomonove, 3. glava, od 13. do 18. stiha. Iz čijih usta izlazi pravda, čiji su putevi dobri, ko je izvor života? O kome je ovde reč, ako ne o onome koji je rekao sebi: ja sam put, istina i život. Od Jovana, 14. glava, 6. stih, vidi još od Jovana, 1. glava, 4. stih i 17. stih, 5. glava, 26. stih, 7. glava, 18. stih, 8. glava, 40. stih i 51. stih, 11. glava, 25. stih. Posle nekolikih glava gde se govori o premudrosti kao svojstvu, opet o premudrosti kao licu čitamo u 8. glavi. U njeno ime se kaže stih 4. i dalje. Vas, ljudi, molim i glas svoj obraćam sinovima ljudskim. Naučite se nezlobivi razboritosti i bezumni, urazumite se. Slušajte me, jer ću govoriti reči dostojne poštovanja i usne će moje kazivati ono što je pravo. Jer usta moja govore istinu i mrske su usne predamnom lažljive. Istinite su sve reči usta mojih, ničeg nema u njima krivog ni izopačenog. Sve su pravedne razumnima i pravedne onima koji stiču razum. 49. stih. Nije li ovo govorio i ovoploćeni Sin Božiji? Ako vi ostanete u nauci mojoj, zaista ste moji učenici i poznaćete istinu. Koji me od vas kori za greh? Ako li istinu govorim, zašto mi vi ne verujete?
Od Jovana 8. glava od 31. do 46. stiha. Govoreći zatim o tome kako prevazilazi zemaljska bogatstva i o naravstvenoj visini svog učenja, premudrost nastavlja. Moj je svet i šta god jest, moj je razum i moje je sila. Mnome carevi caruju i vladaoci uspostavljaju pravdu. Mnome vladaju knezovi i mnome poglavari drže zemlju. Priče Solomonove, 8. glava, od 14. do 16. stiha. Ko je taj koji drži svu zemlju, koji drži sve moćnom rečju svojom? Poslanica svetog apostola Pavla Jevrejima, 1. glava, 3. stih. Po svetom pismu je Sin Božiji na kojeg se odnosi reči. Prestao je tvoj Bože, večan i nepokolebiv, skiptar je carstva tvoga, skiptar pravde. Ljubiš pravdu i mrziš bezakonje. Psalmi Davidovi, 44. glava, 7. stih i 8. stih. Poslanica svetog apostola Pavla Jevrejima, 1. glava, 8. i 9. stih. Ja ljubim one koji mene ljube i koji me traže, nalaze blagodat. Priče Solomonove, 8. glava, 17. stih. Govori premudrost. Koji mene ljubi, toga ljubi Otac moj, i ja ću ga ljubiti i javit ću mu se sam. Govorio je Hristos na tajnoj večeri. Od Jovana, 14. glava, 21. stih. Dalje ćemo pomoću paralelnih tekstova upoređivati otkrovenja o sebi premudrosti sa svedočanstvom Novoga Zaveta. Gospod me sazdao u početku puteva svojih, predela svojih. Priče Solomonove, 8. glava, 22. stih. Pre vekova osnova me, pre početka, pre postajanja zemlje. Kad još ne bejaše bezdana, rađa me, kad još ne bejaše izvora obilatih vodom, pre nego se gore osnovaše, pre humova rađa me. Još ne beše načinio zemlje, ni polja, ni početka prahu vaseljenskom. Kad je određivao nebesa, onde bejah, kad je razmeravao krug nad bezdanom. Kad je određivao oblake gore i krepio izvore bezdanu. Kad je postavljao moru među i vodama da ne prestupaju zapovesti njegove, kada je postavljao temelje zemlji. Tada bejah kod njega hranjenica, bejah mu milina svaki dan i veseljah se pred njim svagda. Veseljah se na vaseljeni njegovoj i milina mi je sa sinovima ljudskim. I vide Bog sve što je stvorio i gle, beše dobro veoma. Knjiga Postajanja, 1. glava, 31. stih. Tako dakle, sine, poslušaj me, jer su blaženi oni koji se drže puteva mojih. Čujte premudrost i budite mudri, nemojte je odbaciti. Blažen je čovek koji me sluša i čovek koji se puteva mojih drži, koji uvek bdi na vratima mojim, čuvajući pragove vrata mojih. Jer ko mene nalazi, nalazi život i dobija ljubav od Gospoda, a ko se o mene oglušuje, čini krivo duši svojoj i svi koji me mrze ljube smrt. U početku beše Logos, Logos beše u Boga. Od Jovana, 1. glava, 1. stih. Početak što vam ja kažem. Od Jovana, 8. glava, 25. stih. On beše u početku u Boga. Od Jovana, 1. glava, 2. stih. Prvorođeni pre svake tvari. Poslanica svetog apostola Pavla Kološanima, 1. glava, 15. stih. Od Oca rođenog pre svih vekova, simbol vere. Proslavi i ti mene, Oče, u tebe samoga slavom koju imadoh u tebe pre nego svet postade. Od Jovana, 17. glava, 5. stih. Nebesa beše odavno i zemlja je iz vode, od vode sazdana rečju Božijom. Druga poslanica svetog apostola Petra, 3. glava, 5. stih. Sve kroz njega postade i bez njega ništa ne postade što je postalo. Od Jovana, 1. glava, 3. stih.
Ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Od Mateja, 3. glava, 17. stih. Jer otac ljubi sina i sve mu pokazuje što sam učini. Od Jovana, 5. glava, 20. stih. U tome je ljubav što on zavole nas i posla sina svojega kao žrtvu pomirenja za grehe naše. Od Jovana, 4. glava, 10. stih. I otvorivši usta svoja, učaše ih govoreći, blaženi. Od Mateja, 5. glava, 2. stih. Ko ima uši neka čuje. Od Mateje, 13. glava, 43. stih i drugo. Blaženi su oni koji slušaju reč Božiju i drže je. Od Luke, 11. glava, 28. stih. Kad ovo znate, blaženi ste ako to tvorite. Od Jovana, 13. glava, 17. stih. Ko održi reč moju, neće vidjeti smrt do veka. Od Jovana, 8. glava, 51. stih. I ja im dajem život večni. Od Jovana, 10. glava, 28. stih. Ko odbacuje mene i ne prima reči mojih, ima sebi sudiju. Od Jovana, 12. glava, 48. stih. I nećete da dođete k meni da imate život. Od Jovana, 5. glava, 40. stih. Dalje knjiga priča kaže: premudrost sazida sebi dom i utvrdi 7 stubova. Dom premudrosti je telo Hristovo ili presveta Deva Marija koja je rodila to telo, tačnije njena utroba koja je smestila Sina Božijeg. Ona koja se naziva Skinijom Višnjega i koja je smestila nesmestivog Boga u drugim sličnim imenima. Pominju se 7 stubova doma da bi se svetim brojem ukazalo na veličinu i nepokolebivost doma koji je sazidala sebi premudrost. Protojerej Bulgakov ne odbacuje tumačenje koje je prihvatila crkva da se pod domom podrazumeva Bogorodica, ipak odatle zaključuje da se pod premudrošću ovde ne može podrazumevati Hristos, jer Logos Božiji nije stvarao sebi majku. Međutim, svakome je jasno da se ovo ploćenje Sina Božijeg nije zbilo bez učešća njega samog. Ne može se govoriti da je izabranica Božja bila pripremljena samo silaskom Svetog Duha i blagovoljenjem Oca, jer je Arhangel Gavrilo blagovestio ovako: Duh Sveti sići će na tebe i sila Višnjega osenit će te. Marija je postala majka Božja ne samo kada je na nju sišao Duh Sveti, nego i kada ju je osenila sila Višnjega, a ovo ime se u Svetom pismu, prva poslanica Svetog apostola Pavla Korinćanima, 1. glava, 24. stih, i svetiteljskim delima daje drugoj ipostasi, Sinu i Logosu Božijem. Zato je sasvim umesno govoriti da je Sin Božji sazdao sebi dom, i to neskriveno izraženo u kanonima Velikog četvrtka i njima odgovarajućim kanonima predprazništva Božića i Bogojavljanja. Ovim se nipošto ne poriče učešće ostalih lica u Bogovoploćenju, kao što uvek govoreći o dejstvu jednoga od lica Svete Trojice, uopšte mi priznajemo i učešće ostalih. Sin Božji je takođe utvrđivao stubove svoga doma, to jest vrline i nepokolebivost svoje majke, ne samo pružajući joj svoju božansku pomoć, nego i poučavajući je svojom rečju i ličnim primjerom za vreme svog zemaljskog života. Dalje reči knjige priča takođe neposredno ukazuju na Hrista. Zakla žrtvoprinosnu stoku svoju, poslanica Svetog apostola Pavla Jevrejima, 9. glava, 26. stih, i rastvori u čaši svojoj vino i postavi svoju trpezu. Posla sluškinje svoje da dozivaju svi sina gradskih na čašu, govoreći: Ko je bezuman, neka se obrati k meni, i bezumnima reče: Hodite, jedite hleba mojega i pijte vina koje vam rastvorih. Ostavite bezumlje i bit ćete živi da se doveka zacarite,
i tražite razuma da poživite i ispravite razum u znanju. Poslanica svetog apostola Pavla Galatima, 9. glava, 26. stih. Jer Hristos je prinuo žrtvu sebe samoga, poslao svoje apostole da propovedaju evanđelje svima koji ne poznaju istinu i poziva sve da okuse njegovo telo i piju njegovu krv, obećavajući onima koji dostojno jedu taj hleb i piju tu čašu nebesko carstvo i večni život. Poslanica svetog apostola Pavla Jevrejima, 8. glava, 9. stih, od Mateje, 28. glava, 19. stih, od Marka, 14. glava, 24. i 25. stih, od Luke, 22. glava, 19. i 20. stih, od Jovana, 6. glava, 27. stih i 58. stih, prva poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima, 11. glava, od 24. do 32. stiha. Pažljivo proučavanje ovog mesta knjige priča, na kojem protojerej Bulgakov naročito temelji svoje prigovore tome da je premudrost Hristos, vodi samo jačem ubeđenju da se tu upravo radi od Hristu. Tu se jasno kaže da premudrost spasava ljude prinoseći žrtvu i hraneći one koji žele da se spasu svojim telom i svojom krvlju. Tu se neposredno odnosi na drugu ipostas. Čak i ako bismo pod domom sazidanim premudrošću podrazumijevali crkvu, koje poređenje se također sreće u Svetom pismu, poslanica svetog apostola Pavla Jevrejima, 3. glava, 16. stih, i tada se ime premudrosti odnosi na Hrista, koji je rekao: sazidaću crkvu svoju i vrata pakla je neće nadvladati, iako onaj koji je sve sazidao jeste Bog. Poslanica svetog apostola Pavla Jevrejima, 3. glava, 4. stih. On sve stvara kroz Sina, po kojem sve postade i kojim uspostavlja spasenje. Kada se govori da premudrost koja je sazidala dom nudi tajanstvenu životvornu hranu, tu pod premudrošću ne treba razumeti Oca ili Svetog Duha, već onoga koji je skoro istim rečima ponudio svoje telo i krv. Tu se govori o domostroju Božijem i njegovom izvršitelju. Dalje se u knjizi Priča Solomonovih daju pouke i saveti koje se odnose na naravstveni, moralni život i više se ne govori o premudrosti kao licu. U knjizi Premudrosti Solomonove o premudrosti se također mnogo govori u onim izrazima u kojima se u drugim svetim knjigama govori o Hristu. Jer ona je odblesak svetlosti večne i ogledalo čistog božanskog dejstva i slika njegove dobrote. Zaista, Bog jedino ljubi onoga koji s premudrošću zajedno živi. Volju tvoju pak ko bi poznao da ti nisi dao premudrost i da nisi poslao Svetoga Duha svoga s visina. Ne izlažući celo učenje o premudrosti izloženo u ovoj knjizi, da bismo sakrili ovaj članak, zadržimo svoju pažnju samo na onim mestima koja se protojereju Bulgakovu čine nespojivim sa shvatanjem premudrosti kao drugog lica Svete Trojice. Prvo, što njemu izgleda da se ne odnosi na Logos Božiji, jeste to što premudrost prijatelje Božiji i proroke stvara. On kaže da se ove reči pre odnose na blagodatno dejstvo Svetog Duha, ali uporedimo sa njim reči evanđelja. I izađe na goru i doziva one koji sam htede i dođoše mu, i postavi 12 da budu sa njim i da ih šalje da propovedaju. Od Marka, 3. glava, 13. i 14. stih. Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov, nego sam vas nazvao prijateljima, jer sve što čuh od oca svojega objavih vam. Ne izabraste vi mene, nego ja vas izabrah i postavih vas da vi idete i rod donosite. Od Jovana, 15. glava, 15. i 16. stih. A o kome se govori?
Onaj koji siđe, to je isti, i koji iziđe više svih nebesa da ispuni sve. I on daje jedne kao apostole, a druge kao proroke, jedne kao evanđeliste, a druge kao pastire i učitelje. Poslanica svetog apostola Pavla Efescima, 4. glava, 10. i 11. stih. Zar se i ovde ne govori o Hristu? Naročito se u suprotnosti sa shvatanjem premudrosti kao ipostas i po mišljenju protojereja S. Bulgakova tekstovi. Nju zavoleh i iskah od mladosti svoje i tražih da je dovedem sebi za nevestu i zaljubljenik postah lepote njene. Zato odlučih da je uzmem, da sa njom živim, znajući da će mi biti saveznica u dobru i uteha u brigama i tuzi. Bože Otace, Gospode milosti, podari mi Tvojim prestolima sa prestolnu premudrost, pošto makar i savršen bio neko među sinovima ljudskim, ako je bez Tvoje premudrosti ništa ne predstavlja. Nispošlji nju sa svetih nebesa i sa trona slave Tvoje pošalji je, da bi bila sa mnom i pomagala mi da poznam šta je Tebi ugodno. Ovi tekstovi su u očima protojereja Bulgakova nespojivi sa shvatanjem premudrosti kao drugi ipostasi, zato što se na nju nikako ne može odnositi nikakva čovekova želja da je uzme za nevestu ili da sa njom živi, niti molitva da mu se daruje i pošalje sa visine prestola slave Božije. Da, svakako su nespojivi, ako se to shvata u doslovnom i grubom materijalnom smislu. Ali to se mora shvatiti duhovno. Želja da se premudrost uzme za nevestu i da se živi sa njom izražava nameru da se sav svoj život posveti Bogu i ispunjavanju njegove volje. Bog ne može biti u doslovnom smislu niti bilo čiji ženik, niti bilo čija nevesta. Međutim, hrišćanske djeve koje su svoj život posvećivale Bogu i predajući se na muke ili odlazeći u monaštvo, smatrale su se kao da postaju Hristove neveste. Po crkvenom predanju, Hristos je sam nazivao svojom nevestom velikomučenicu Katarinu i mnoge druge, zbog čega crkva ovako izražava nastrojenost mučenica. Tebe, ženiče moj, ljubim i tebe tražeći stradam i sa raspinjem se i sa pogrebavam se krštenju tvome. Ako djeve koje su posvetile svoj život Bogu mogu Hrista nazivati svojim ženikom, zašto mladić sa sličnom nastrojenošću nju ne bi mogao nazivati svojom nevestom? Jer i u jednom i u drugom slučaju se izražava ista misao, da čovek, ostavljajući sve zemaljsko, traži Boga, a ko se sjedini sa Gospodom, jedan je duh sa njim, nezavisno od pola. Prva poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima, 6. glava, 17. stih. Ako su devojke, odričući se zemaljskih dobara i izražavajući da umesto njih stiču nebeskog ženika, ukazivale na onoga koji je za nas stradao i sa sobom sve vaskrsao, na sličan način su mladići, usmeravajući svoj umni pogled prema Bogu, među mnogim njegovim imenima koji izražavaju njegova različita svojstva, videli da se Bogu imenuje i nazivima onih njegovih svojstva koja su po gramatičkom smislu ženskog roda, iako on sam, kao i njegova, ima čija svojstva stvarno ne pripadaju nikakvom rodu. Zato svoju predanost Bogu oni simbolično predstavljaju kao ljubav prema nevesti, a nalaženje puta kojim moraju ići kao nalaženje neveste. Tako je sveti Kiril, prvoučitelj slovenski, još kao dečak Konstantin, nakon plamene molitve da stekne kao dar mudrosti, ugledao u snu prekrasnu devojku koja mu je obećala da ga neće ostaviti i rekla mu je da je ona premudrost Sofija. U sličnom viđenju sveti Georgije Bogoslov je ugledao čistotu i celomudrnost, što ga je konačno podstaklo da izabere devstvenost i život koji najbolje karakterišu ove reči. Prezreh sve što imah stavljajući Hrista iznad svega.
Učenje njegovo mi postalo ko saće medno, prizivah premudrost i dodah joj hvalu svoju. U Svetom pismu prorok Isaija, rekavši u ime Mesije, Duh Gospodnji je na meni, jer ja sam Gospod koji ljubi pravdu i mrzi grabež. Dalje nastavlja također u prvom licu. Neka se raduje duša moja u Gospodu, jer me obuče u rizu spasenja i u odeždu veselja odenu me. Kao ženik stavi mi venac i kao nevestu ukrasi me lepotom. Knjiga proroka Isaije, 61. glava. Ovim rečima je jasno izraženo da u Hristu Isusu nema ni muškog ni ženskog pola. Poslanica svetog apostola Pavla Galatima, 3. glava, 28. stih. I da se prilikom duhovnog razumevanja poništavaju one razlike koje postoje u telesnoj ljudskoj prirodi. Ipak, izraze o našem savezu sa Hristom treba da razumevamo duhovno i da težimo ispunjenju onoga što nam je zapoveđeno. Ako duhom živimo, po duhu i da hodamo. Poslanica svetog apostola Pavla Galatima, 5. glava, 25. stih. Zato čak i kada primamo u sebe samo prečisto telo njegovo i samo časnu krv njegovu, mi molimo još prisnije opštenje s njim, potpuno duhovno jedinstvo koje se u potpunosti postiže samo u budućem veku. O Pasho velike najsveštenija Hriste, o mudrosti Logose Boži i silo, daj nam da se još prisnije pričešćujemo Tobom u nevečernjem danu carstva Tvoga. U knjizi Premudrosti Salomonove, glava 10. i 11. Dejstvo Božjeg promisli pripisuje se premudrosti Božjoj koja upravlja istorijom starozavetne crkve. Ona prvosazdanog Oca sveta, jedinog stvorenog, sačuva, zatim je pomagala i čuvala sve pravednike, a među njima ona ne ostavi prodanog pravednika, nego ga izbavi od greha, siđe sa njim u jamu i ne ostavi ga u okovima, a kasnije i sav sveti narod i seme neporočno izbavi od plemena ugnjetenih, prevevši ga kroz Crveno more i bezljudnu pustinju i naseli ga nazad u svetoj zemlji. Ali u priči o pogibi prvenca ne govori se o premudrosti, već o svemogućem Logosu Božijem. 18. glava, 5. stih. Mnogo puta Logos je dolazio ljudima. U roblje je prodan bi Josif. Okovima stegoše noge njegove, gvožđe probode dušu njegovu, sve dok ne dođe reč njegova i reč Gospodnja proslavi ga. Psalmi Davidovi, 104. glava, od 17. do 19. stiha. I zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj, izbavi ih iz nevolje njihove, posla reč svoju i isceli ih. Psalmi Davidovi, 106. glava, 20. stih. Izlažući istoriju jevrejskog naroda psalmopojac u psalmima 104. i 106. govori kako ga je Bog opasipao milosrđem i poučavao ga svojim logosom, svojom rečiju. Na taj način u Starom Zavetu govori se da Bog stvara svojom rečju, svojom zapovešću, da On stvara svojom premudrošću. Izlažući istoriju jevrejskog naroda, pre dolaska u obećanu zemlju, psalmopojac proslavlja Boga koji svojom rečju spasava svoj narod, a u Solomonovi knjizi obično se o istim delima govori da ih je učinila Božja premudrost. U knjizi Premudrosti Isusa, sina Sirohova, kao da se daje završna reč o delima premudrosti, ispričanim u prethodnoj knjizi. Premudrost se useljava u Izraelj i utvrđuje se u Sionu. Ovde se opet ponavlja učenje o predvečnosti premudrosti u izrazima koji podsjećaju na Solomonove. Pre veka u početku stvori me i do veka neće nestati. 24. glava, 10. stih. Pre svega bi stvorena premudrost i razum mudrosti od veka. 1. glava, 4. stih.
Novo je ovde ukazivanje na to na koji način je stvorena premudrost. Ja iz usta višnjega izađoh. Šta izlazi iz usta čovečih? Reč kada govori i duh, dah, disanje, kada dune. O čemu se ovde govori? O reči Gospodnjoj, to jest o Sinu Božijem, ili o duhu usta njegovih, to jest Svetom Duhu. Psalmi Davidovi, 32. glava, 6. stih. I kao magla pokrih zemlju, govori dalje od sebi premudrost. Šalje reč svoju na zemlju, kaže se u 147. psalmu. Brzo hita reč njegova, daje sneg svoj kao vunu, sipa maglu kao pepeo. Psalmi Davidovi, 147. glava, 45. stih. I Isus, sin Sirahov i psalmopovac ovde govore o jednom istom, o promisliteljskoj delatnosti Božjoj koja sve čini kroz ipostasnu reč Sina Božijeg. Duh Sveti pak nerazdeljivo saprebiva sa Ocem i rečiju, zapečaćujući i oživotvoravajući ono što čini Otac kroz Sina. Zato se u Starom Zavetu, u kojem se samo delimično i postepeno otkriva Sveta Trojica, ponekad govori samo o Bogu Ocu bez pominjanja drugog lica Svete Trojice, a ponekad se prilikom izlaganja istih događaja manje ili više jasno ukazuje na njih. Na primjer, u priči o putovanju Jevreja iz Egipta u obećanu zemlju, u 77. psalmu o čudesima se govori da ih je činio Bog, a u psalmima od 104. do 106. ovome da se dodaje da ih je Bog činio svojom rečiju. Tako se i ovde u psalmu 147. govori o promisliteljskoj delatnosti Božjoj posredstvom reči Logosa i Duha i o domostroju Božjem, pri čemu se rečiju naziva ono što se u knjizi premudrosti Isusa Sirahova imenuje premudrošću. Pokazujući da je nosilac bogotkrivene vere i izraelski narod, psalm kaže: On javlja reč svoju Jakovu, naredbe i sudove svoje Izrailju. Ovo nije učinio ni jednom drugom narodu i sudova njegovih oni ne znaju. Psalmi Davidovi, 147. psalm, 89. stih. Kod Siraha se o istom tom govori u ime premudrosti. Sve ljude i narode stekoh, sa svima njima spokoj potražih i u čijem ću se nasledstvu nastaniti. Tada mi zapovedi tvorac svega i stvorivši me unese spokoj u skiniju moju i reče: U skini svojoj pred njim poslužih i tako se na Sionu utvrdih. O istom se govori u knjizi proroka Varuha, ali se pritom ukazuje na ove poslednje dane. Poslanica svetog apostola Pavla Jevrejima, 1. glava, 2. stih. Ne izabrao ove Bog, niti im puta dobroga dade, i pogiboše jer ne imaše mudrosti, pogiboše zbog bezumlja svoga. Ko uziće na nebo i uze i spase je sa oblaka, ko pređe na onu stranu mora i nađe i uze kao zlato izabrano. Nema onoga koji poznaje put njen, niti onoga koji promišlja staze njene. Ali onaj koji zna sve poznaje, stvorio je umom svojim, kojim je stvorio zemlju i večno vreme. To je Bog naš iznad svih bogova. Otkriva svaki put znanja i daje Jakovu, sinu svome i ljubljenom svom Izrailju. Posle toga na zemlji se javi i s ljudima požive. Var, 3. glava, od 28. do 38. stiha. Stari Zavet se završava time što onaj koji se nevidljivo nalazio među izabranim ljudima i blagoslovio dela njihova rukom proroka svetoga, vidljivo nastanjuje među ljudima. I Logos postade telo i nastani se među njima i vide smo slavu njegovu, slavu kao jednorodnoga od Oca,
pun blagodati i istine. Od Jovana, 1. glava, 14. stih. Otkrila se slava onoga o kome se nejasno govorilo u zakonu Mojsijevom, prorocima i psalmima. Od Luke, 24. glava, 44. stih. Opet sveštene knjige obznanjuju o večnosti i postojanju u Boga onoga o kome pišu. Ali u njima se sada otvoreno govori da Logos po kome sve postade, kroz koga Bog obznanjuje svoju volju ljudima, jeste njegova stvaralačka sila, od Oca rođenog pre svih vekova, njegov ljubljeni sin, koji sa njim nerazdvojno saprebiva, iste časti sa njim i po jedinstvu volje tvori sve što sam Otac čini. Od Jovana, 5. glava, 20. stih. I na zemlju siđe sa bespočetni Logos, ne tražeći da ispunjava svoju volju odvojenu od Očeve volje, već njihovu jedinstvenu zajedničku volju, da vrši dela koja je Sinu dao Otac da vrši. Od Jovana, 17. glava, 4. stih. Duh Sveti koji saprebiva s njim jednosuštnim bio je uvek neodvojiv od Logosa i samo začeće se zbilo jer je Duh Sveti sišao na Djevu Mariju. Od Luke, 1. glava, 35. stih. U početku je mali broj njih doznao da je na zemlju došao onaj o čijim se delima u Starom Zavetu govorilo prikriveno kao u delima reči Logosa i premudrosti Božije. Ali s uzrastanjem tela uzraslo u njemu za one koji vide javljanje božanstva, Anastasije Veliki protiv Arijanaca, 3. glava. Kada je nastalo vreme da počne propovedanje, te se Gospod krsti u Jordanu, iako njemu nikakvo omivanje nije bilo potrebno, siđe u vodu više dajući nego primajući. Otac je posvedočio da krštevni jeste sin njegov ljubljeni, a Duh Sveti potvrđujući to, sišao je u telesnom vidu na njegovo telo s kojim je uvek neodvojiv po božanstvu. Mnogo puta, premda i na različite načine, govorio je Gospod o jednosušnosti i ravnočašću Oca, Sina i Svetoga Duha. Gle, sluga moj, koga sam ja izabrao, ljubljeni moj, koji je po volji duše moje, metnuću duh svoj na njega. Od Mateje, 12. glava, 18. stih. Duh je Gospodnji na meni, zato me pomaza. Od Luke, 4. glava, 18. stih. Govorio je o sebi Hristos. Ali istovremeno je Duhu Svetom govorio, poslaću ga k vama, on će mene proslaviti jer će od mojega uzeti. Od Jovana, 16. glava, 7. i 14. stih. Sin ne može ništa činiti sam od sebe, nego što vidi da Otac čini. Jer sam sišao s neba, ne da tvorim volju svoju, nego volju Oca koji me je poslao. Od Jovana, 5. glava, 19. stih, 6. glava, 38. stih. Učio je Gospod, ali takođe Otac ne sudi nikome, nego je sav sud dao Sinu, da svi poštuju Sina kao što Oca poštuju. Ja i Otac jedno smo. Od Jovana, 5. glava, 22. i 23. stih, 10. glava, 30. stih. Pred vaznesenje Hristos je zapovedio, idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Od Mateje, 28. glava, 19. stih. Ispunjavajući ovu zapovest, apostoli su po celom svetu raširili blagu vest, da je na zemlju došao onaj kojeg su svojim bogonadahnutim spisima nazivali Sinom Božijim, Logosom, silom i premudrošću, koja nam postade premudrost od Boga i pravednost i osvećenje i izbavljenje. Prva poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima, 1. glava, 30. stih. Oni su objavljivali da je Tvoje, što svedoči na nebu, Otac, Reč i Sveti Duh, i ova trojica su jedno. Od Jovana, 5. glava, 7. stih.
Da Bog, koji je iz davnine mnogo puta i raznim načinima govorio ocima preko proroka, u ove posljednje dane govorio nam je preko Sina, kojeg postavi naslednikom svega, kroz kojeg je i vekove stvorio. Poslanica svetog apostola Pavla Jevrejima, 1. glava, 12. stih. Delo apostola nastavili su njihovi naslednici. Duhovno jedinstvo sa Hristom, ljudi koji žive na zemlji, izražava se u njihovom ispunjavanju volje Božije. Ako me neko ljubi, reč moju drži, i Otac moj ljubit će njega, i u njemu ćemo doći, i u njemu ćemo se nastaniti. Od Jovana, 14. glava, 23. stih. Bogougodni život ima svoju posljedicu širenja saznanja i razumevanja volje Božije i zakona koje je On ustanovio za dobijanje premudrosti. U zloradnu dušu neće ući premudrost, niti će se nastaniti u telo opterećeno grehom, jer greh odagnava Duha Svetoga, odbija od Boga, jer Sveti Duh pouke izbeći će prevaru i uklonit će se od pomisli nerazumnika. Jer razvratne pomisli odvajaju od Boga. Poročan čovek ne može imati opštenje sa Bogom. Bog je svetlost i tame u njemu nema nikakve. Ako rečemo da imamo zajednicu sa njim, a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istinu. Od Jovana, 1. glava, 5. i 6. stih. Ali slabi čovek ne može potpuno da se izbavi od greha i postane pravedan svojim snagama. Njemu pripada želja i trud, a čini Bog. Ako čovek teži njemu i uzda se u njega. Čovek sprema srce, ali je od Gospoda šta će jezik govoriti. Priče Solomonove, 16. glava. Bez mene ne možete činiti ništa. Od Jovana, 15. glava, 5. stih, rekao je Isus Hristos. Podigoh oči svoje ka gorama, odakle mi dolazi pomoć. Psalmi Davidovi, 120. stih. Treba moliti Boga da nam pošalje pomoć i silu da razumemo njegovu svetu volju i ispunjavamo je i da nam da svoje blagodatne darove. Molitve za ovo izražavaju se u vidu prozbi i nisposlanja onog ili ovog dara, ili pak molimo samo Boga da dođe k nama. Bože, priteci mi u pomoć. Gospode, pohitaj da mi pomogneš. Psalmi Davidovi, 69. stih. Care nebeski, dođi i useli se u nas. S molitvom se obraćamo svoj trojici ili pojedinim njenim licima. Moleći da nam siđe Sveti Duh, obraćamo se ili njemu neposredno ili od Boga molimo da nam ga nispošalje. Crkvene molitve za ovo imaju kao svoju osnovu Sveto pismo. Govoreći o silasku Svetog Duha na apostole, Isus Hristos je nazvao to nisposlanjem Duha Svetoga od Oca kao i od njega samoga. Od Jovana, 3. glava, 17. stih, 5. glava, 23. i 30. stih, 6. glava, 29. i 57. stih, 7. glava, 16. stih, 17. glava, 8. i 25. stih, 20. glava, 20. i 21. stih. Sveto pismo u sličnim izrazima govori i o pomoći koju daje Bog kao svemu svetu, tako i pojedinim ljudima. Pošalješ Duha Tvojega i stvaraš ih, obnavljaš lice zemlje. Psalmi Davidovi, 103. glava, 30. stih. Ne odgurni me od lica Tvoga i od Duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Duhom vladalačkim učvrsti me. Psalmi Davidovi, 50. glava. Molio se car i prorok David, ostavivši uzor pokajničke molitve svim istinskim poklonicima Boga za sva vremena. A sin njegov, car Solomon, želeći da ispunjava volju Božiju, moli Boga da mu nispošalje njegovom prestolu saprestolnu premudrost.
Tajna Trojice potpuno je otkrivena tek u Novom Zavetu i zato starozavetni pravednici i proroci govoreći o Logosu i Svetom Duhu nisu imali sasvim jasnu predstavu da su to jednosušna Bogu, Ocu, lica Svete Trojice. Novi Zavet skida pokrivalo koje leži na Starom Zavetu. Druga poslanica Svetog apostola Pavla Korinćanima, 3. glava, 14. stih. I čitajući ga, mi u njemu vidimo ukazivanja na hrišćanske dogmate. Ako Jevreji, izgovarajući u sinagogama, rečju Gospodnjom nebesa se utvrdiše i duhom usta njegovih sva sila njihova. Psalmi Davidovi, 32. glava, 6. stih. Imajući od danas pokrivalo na srcima svojim. Druga poslanica Svetog apostola Pavla Korinćanima, 3. glava, 15. stih. Mogu tu videti samo ukazivanje na to na koji način je Bog stvorio svet. Hrišćanska crkva u ovom tekstu ima potvrdu svog učenja da su sva tri lica Svete Trojice učestvovala u stvaranju sveta. Ako oni, koji priznaju samo Stari Zavet, po rečju Božjom i Duhom podrazumevaju samo bezlične sile Božje, mi, naučeni evanđeljem, znamo da Bog beše Logos. Od Jovana, 1. glava, 1. stih. A zajedno sa njim i Ocem saproslavljamo i Svetoga Duha. Novi Zavet nas uči da onaj koji je smireno živeo na zemlji i umro na krstu zaista jeste jednorodni Sin Božji, ipostasni Logos, ipostasna sila i premudrost Božja, vrata, put i istina, život svima koji verujemo u njega. Istina, ne samo u Starom Zavetu, nego i u Novom, ima mnogo izraza koji kao da umanjuju Hrista u poređenju sa Bogom Ocem. Ovi izrazi su poslužili kao kamen spoticanja mnogima, koji su, obraćajući pažnju samo na njih i ne želeći da prihvate Božje otkrovenje u svojoj i njegovoj punoti, stvarali učenje o nejednakosti lica Svete Trojice. Anastasije Veliki i drugi sveti oci crkve, ispunjeni premudrošću i obasjani Svetim Duhom, dali su opšta tumačenja kako treba shvatati mesta na kojima, kao da se umanjujuće govori o Hristu. Sve ponizne reči i dela, veli sveti Atanasije, razumeva i tako da su napisane o telu Hristovom, a sve slavne reči tiču se božanstva reči Logosa. Sveukupnost svih izraza, kako Starog, tako i Novog Zaveta, koji se objašnjavaju u skladu sa svetim predanjem, daje nam jasno crkveno učenje kojeg se ona nepokolebivo pridržava. Ali u želji da iznad svega stave svoje zaključke i ne težeći smirenju, neki su uporno propovedali svoje zaključke izvučene iz tendencioznog izbora mesta Svetog pisma. Tako su se javljale i stvarale jeresi, tako se razmiricama rastrzalo telo Hristovo, njegova crkva. Izopačavajući učenje o Trojici i o Hristovom bogočovečanstvu, lažna učenja su potresala crkvu od njenog osnivanja, a s naročitom žestinom su izbijala u arijanstvu. Ko tvoju spase rizu razdra, Arije, reko si, koji u Trojice preseče jednočasnu vlast i razdeli je, ovaj te odbaci kao jednoga od Trojice. Ovaj i Nestorija poučava Bogorodicu tako da ne zovemo. Ali Sabor, koji beše u Nikeji, posvedoči da si ti Sin Božji, Gospod Ocu i Duhu saprestolan. Sveti oci koji su učestvovali na Prvom Vaseljenskom saboru i njihovi nasljednici u borbi protiv Arija i drugih jeretika razobličili su sva lažna učenja koja su nastala u to vreme i dokazali da su ona suprotna Božijem otkrovenju. Oni su pomoću Božijom utvrdili pravoslavnu veru, utvrdili veru u jednočašće Oca, Sina i Svetoga Duha. Bez kolebanja su drugu ipostas nazivali Sinom Božijim, Logosom i premudrošću, često upotrebljavajući jedno ime umjesto drugog.
Arijanci su pokušavali da izvesna mesta Svetog pisma protumače u njima poželjnom smislu, tako kao da ova potvrđuju njihovo učenje da Sin Božji nije rođen, već stvoren, a pošto se i Bog Otac naziva premudrim, poslanica Svetog apostola Pavla Rimljanima, 14. glava, 26. stih, i poslanica Svetog apostola Pavla Timoteju, 1. glava, 17. stih, stvorili su pojam nestvarne premudrosti Boga Oca za razliku od lične premudrosti Sina Božijeg. Nasuprot tome, Atanasije Veliki i drugi sveti oci su kazali na to da Sveto pismo ne govori o raznim premudrostima, već da premudrost Božija jeste premudrost ipostasna, premudrost stvaralačka, tvoračka reč, logos, koju rađa Bog Otac. Kada govorimo o čoveku, možemo zamisliti mudraca u duši koji ne ume ni da primeni, ni da iskaže svoju mudrost. Premudrost skrivena i blago zakopano, kakva je korist od obaju. Bolji je čovek koji skriva ludost svoju, nego čovek koji skriva premudrost svoju. Sir, 20. glava, 30. i 31. stih. Ljudska reč izražava misao i volju, ali ne posjeduje po sebi stvaralačku moć. Reč Božja ne samo što objavljuje volju Božju, nego i stvara. Premudrost Božja ne samo što stvara planove i projekte, nego i sve dovodi u ispunjenje. Sve što ushte Gospod stvori. Psalmi Davidovi, 134. glava, 6. stih, 113. glava, 11. stih. On reče i postade, on zapovedi i stvori se. Rečju Gospodnjom nebesa se utvrdiše i duhom usta njegovih sva sila njihova. Psalmi Davidovi, 32. glava. Sve si stvorio premudrošću. Psalmi Davidovi, 103. glava. Bog ne samo što stvara, nego i poučava ljude. Volju pak tvoju ko bi poznao, da ti nisi dao premudrost i da nisi poslao Svetoga Duha svoga s visina. Sveti oci su odbacivali pravoslavnu veru od jeretika, pokazali i dokazali istinsku pravoslavnu veru. Crkva je vekovima u njima gledala pravoslavlja nastavnike, pravila vere, stubove crkve. I na jednom, u naše vreme, nama se objavljuje da su se oni zapravo borili samo sa izvesnim tačkama jeretičkih učenja, istovremeno potpadajući pod njihov uticaj po drugim pitanjima, te da naše svetootačko učenje u znatnoj meri jeste arijansko učenje. Kakav odgovor možemo dati na ovo? Reći da je to suprotno obećanju Hristovom da ni vrata pakla neće srušiti crkvu. Treba li pitati zbog kakvih vrlina je Gospod darovao propovednicima novootkrivenih istina veće objašnjenje nego apostolima i bolje razumevanje Svetog pisma nego li crkvenim ocima? Ili prosto razobličavati njihovo neznanje ukoliko to nije svesna obmana, jer su premudrošću nazivali Hrista i sveti oci koji su živjeli mnogo pre pojave arijanstva i koji su pripisivali Hristu i ovaj tekst koji su tobože tako protumačili prvi arijanci. Takođe, među imenima drugi ipostasi pominje premudrost sveti Justif Filosof, koji je govoreći o njoj naveo i tekst iz priča Solomonovih, 8. glava od 21. do 36. stiha, koji govori o premudrosti. Premudrošću nazivaju Hrista i njemu pripisuju ono što se u Starom Zavetu govorilo o premudrosti, sveti Dionisije Aleksandrijski i sveti Kiprijan Kartagenski koji je tu video dokaz protiv jevrejske vere. Premudrošću se naziva Sin Božji u simbolu vere, koji je sveti Georgije čudotvorac, episkop Neokesarijski, dobio u otkrovenju od Jovana Bogoslova, koji mu se javio s Majkom Božjom Bogorodicom.
Istina, sveti Teofil Antiohijski i sveti Irinej Lionski, govoreći o premudrosti, nisu podrazumevali drugu, već treću ipostas Svetog Duha. Pa ipak i oni su beskrajno daleko od sadašnjeg takozvanog sofijanskog učenja, jer oni su jasno nazivali premudrošću jedno od lica Svete Trojice, a nisu uopšte stvarali neko učenje puno neodređenosti, učenje koje otvara put najproizvoljnijim pretpostavkama i zaključcima. Pripisujući Svetom Duhu ime premudrosti, oni nisu stali u suprotnosti sa ostalim svetim ocima u pitanju suštine premudrosti. Na početku ovog istraživanja svetotačkim mišljenjima je pokazano u kom smislu se i Duh Sveti može imenovati premudrošću. Osim toga, sveti Teofil Antiohijski i Irinej Lionski su živjeli u vreme kada je tek počinjala dogmatizacija hrišćanskih istina, kada još uvek nije postojala tačna dogmatska terminologija. I po drugim pitanjima ovaj ili onaj otac u početku su mogli da iznose svoje mišljenje, koje međutim kasnije crkva nije prihvatila. Ali kada se neko učenje propoveda kao nesumljiva istina skoro od svih učitelja crkve, svuda se prima bez pogovora i ispoveda se od jednog do drugog kraja vaseljene u bezbrojnom mnoštvu molitava i pesama. Postajući tako nasleđe cele crkve, onda ne može biti nikakvih sumnji u istinitost takvog učenja. Sveti Duh koji upućuje crkvu na svaku istinu ne dozvoljava da se u crkvi ukoreni nikakvo lažno učenje. Da li je moguće pomisliti da se učenje koje crkva ispoveda od svog osnivanja pa sve do danas na jednom pokazalo pogrešnim? Jer i sveti Teofil i Irinej su u premudrosti vidjeli ipostas, lice, samo što su to ime pripisali Duhu, jednosuštnom i nerazdeljivom sa Logosom. Ali kako to ime pripada prevashodno samome Logosu, i pre i posle sam Logos se nazivao i sve do sada se naziva tim imenom. Navedenim tekstovima Svetog pisma Starog i Novog Zaveta pokazalo je koliko se ono što se govori o premudrosti slaže sa onim što se govori o Hristu. Silom Hrista, Božjom premudrošću, pobeđivali su apostoli i njihovi učenici paganska mudrovanja, pokoravajući svaku pomisao na poslušnost Hristu. Druga poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima, 10. glava, 5. stih. Pozivanjima na ono što je napisano o premudrosti razobličavali su apologeti i judejce. Često verujući da premudrost jeste sin Božiji, branili su pravoslavlje od jeretika, oci crkve. Ljubavlju prema raspetome za nas Gospodu slave, nadahnjivali su se i mučenici i mučenice, kada su ispovedali pred svima da je mudrost ovog sveta bezumlje. Druga poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima, 1. glava, 19. stih, i izlagali su se zbog toga strašnim mučenjima i smrti. Proroci propovedaše, apostoli naučiše, mučenici ispovedaše i mi verovasmo. U čast ovaploćene mudrosti podizali su se hramovi, a zajedno sa njom su slavljena i vrata kroz koja je ona došla na zemlju. Premudrošću su se spasavali pravoslavni hrišćani, u nju su se uzdali kličući u hramovima: ne hvalimo se mudrošću i snagom i bogatstvom, već tobom, ipostasnu mudrošću Hriste. Ako je i postala ikona na kojoj je premudrost prikazana kako sedi na prestolu, a iza nje lik stojećeg Hrista, time se samo ukazuje na dve spasiteljeve prirode, a ne da su to različita lica. Isto kao što i odsečena glava u rukama Jovana preteče, uopšte ne znači da je imao dve glave, već samo ukazuje na vrstu njegove smrti. Dvostruko prikazivanje jednog istog na različite je načine i široko bila rasprostranjena u drevnoj ikonografiji.
ali nove bogoslovstvujuće filosofije ne zadovoljava drevno učenje. Oni hoće novo. Šta oni daju umjesto žive lične premudrosti koje i svojim primjerom i nevidljivim blagodatnim darovima umiruje i ukrepljuje vernike? Pre svega neku neodređenost koja podsjeća na njima tako omiljeno učenje da je Bog ništa. Otvara se put za filosofska traganja i za najproizvoljnije zaključke, ali u napred određenom pravcu. Sofija je žensko načelo božanstva. Naspram nje je stvorena Sofija, žensko načelo u Bogom sazdanom svetu. Sprovodi se strogi paralelizam, svuda nasuprot muškog stoji žensko načelo. Uprkos apostolskim učenjima da u Hristu Isusu nema muškog i ženskog pola, poslanica svetog apostola Pavla Galatima, 3. glava, 28. stih, i iščezavaju podele i razlike kod onih koji su se obukli u Hrista, oni čak i božanstvo hoće da podele na mušku i žensku polovinu. Radi toga koriste učenje o Svetom Duhu, ali ga ipak ne poistovećuju sa Sofijom. Sofija im je potrebna kao nešto što povezuje božanstvo i tvar. Tvar biva Sofijina u različitom stepenu, a najviši stepen Sofije tvarne jeste prelazak u Sofiju netvarnu. Bogorodica jeste tvar, ali više nije tvar, piše profesor Bulgakov. Bog i čovečanstvo u tom učenju postaju nešto jedinstveno, ali ne zato što su ljudi deca jednog oca i pokoravaju mu se s ljubavlju, već zato što čovečanstvo u svojoj najvišoj pojavi jeste prelazak u božanstvo. U zavisnosti od različitog stepena Sofijinosti, božanstvo i čovečanstvo su niz stepenika jedne velike lestvice, čiji je vrh Bog, a donji kraj najizrazitiji predstavnici greha i nepravde u čovečanstvu. Ali, kao što je čovečanstvu radi punote postojanja neophodno potrebno božanstvo, tako i Bogu potrebno čovečanstvo i pojedini njegovi predstavnici. Eto, o čemu već prilično otvoreno pišu propovednici sofijanstva. Porediti Boga i čoveka, to je njihov cilj koji možda mnogima od njih još uvek nije jasan. Ponekad se to prilično upadljivo izražava. Učiniti religiju bogočovečanskom pozivuje Vladimir Solovov u svom govoru u znak sećanja na Ogista Konta. Do sada je po njihovom mišljenju pažnja bila usmerena samo na prvi deo, božanski deo. Sada treba usmeriti pažnju na drugi deo, učiniti religiju čovečnijom, uzvisiti čovečanstvo. Predstavnici sofijanstva na tome rade. Pišu se rasprave u kojima se zastupa misao da su Bogorodica i Jovan Krstitelj bili maltene isto toliko neophodni za iskupljenje kao i sam Hristos. Po učenju Sofijanaca, oni su bili Sofijini u najvećoj meri, a za njima slede ostali predstavnici čovečanstva i svakome od njih pripada odgovarajuće mesto saobrazno stepenu njegove Sofijinosti. Kao dalji korak dobit ćemo lestvicu koja spolja podsjeća na sistem eona, gnostika Valentina. Tamo je također niz stepena, pri čemu su u svakom dva eona, muško i žensko načelo. Ali mnogo više od spoljašnje sličnosti, novi filosofi su duhovno bliski starim jereticima, gnosticima. I tamo i ovde je težnja da se shvate sve tajne nebeskog sveta, da se tačno nađe mesto u schemi koju su izmislili. Pri tome, glavnu ulogu ima ljudski um. Sveto pismo, bogoistinite istine prilagođavaju se učenjima i izmišljotinama ljudskog uma i iz njih se uzima samo ono što odgovara i što se slaže sa ovim učenjima. Ali da pokore svoj razum veri, da se prožmu duhom pravoslavnog učenja i da u duhu njegovog načina razmišljanja da umuju,
to njima ne pada na pamet. Doista, gde je tu bogočovečnost religije ako čovek bude verovao Bogu više nego sebi? Osim toga, Bog se obično otkriva ljudima takođe preko ljudi svojih izabranika, proroka, apostola, zbog čega oni moraju da znaju bolje od nas. Zar ne možemo i mi kao i oni da budemo udostojeni višeg saznanja? Čak i ako se ne izjašnjavaju otvoreno, praktično to sprovode u život oni koji misle da otkrivaju tajne višeg suda, uglavnom svojim istraživanjima. Uostalom, sadašnji filosofi i ne kriju da naše vreme smatraju nastajanjem epoha izuzetnih otkrovenja i o tome pišu u svojim delima. Ne sakrivaju ni svoje simpatije prema jereticima, gnosticima, ne ustručavajući se da ih stavljaju u isti red sa učiteljima crkve, a često ih uzdižu čak i više od svetih otaca. Gnosis u prevodu sa grčkog znači znanje. Znanju i poimanju Božjih tajni ljudskim umom i ljudskom mudrošću strasno su težili prvi jeretici koji nisu mogli da shvate dubinu i koji se nisu zadovoljavali jednostavnošću izlaganja hrišćanskog učenja. Posle njih ovo se više puta ponavljalo u istoriji. Francuska revolucija je stvorila kult razuma. Ruska revolucija po mišljenju lica, idealno sa njom povezanih, treba da donese trijumf premudrosti. Ali ne one premudrosti koju su propovedali proroci i apostoli, oni traže slavu, a njenu nauku ne propovedaju. Istinska filosofija je preko sina data, rekao je još Kliment Aleksandrijski. Sin Božiji, došavši na zemlju i donevši ljudima nauku Božiju, upozoravao je da grešni svet neće poverovati u njega, a da će propovednici njegovog učenja biti gonjeni. Često govoreći o sebi u trećem licu, od Mateje 8. glava 20. stih i drugo, sin čoveči je govorio, zato i premudrost Božija reče, u drugom evanđelju ovo stoji u prvom licu, zašto ja, poslaću im proroke i apostole i od njih će jedne poubijati, a druge proterati. Od Luke 49. glava, od Mateje 23. glava 34. stih. Ali gonjeni učenici Logosovi pamte da je njihov učitelj i Gospod rekao, nije sluga veći od gospodara svojega, ako mene goniše, i vas će goniti. Od Jovana 15. glava 20. stih. Zato oni ostaju verni njemu, kao i prilikom njihovih gonjenja, tako i kada čuju da se drugi sablažnjavaju o Hristu. I bi opravdana premudrost od sve dece njene, od Luke 7. glava 35. stih, od Mateje 11. glava 19. stih. I blago onome ko se ne sablazni o mene, od Luke 7. glava 23. stih. A šta da kažemo o tražiteljima druge premudrosti? Navedimo reči Anastasija Velikog. Gde su oni našli da je uopšte rečeno u božanskom pismu ili od koga su čuli da tobože osim ovog sina postoji drugi logos i druge premudrosti, te zašto stvaraju slične izmišljotine? Jer sve vidljivo i nevidljivo kroz njega je dobilo biće i bez njega ništa ne postade. O drugom nekom ili o drugom nečemu nemaju pojma sveti i ne izmišljaju logose i premudrosti, čije ni ime ni dela ne pokazuje pismo, a koje pominju samo ti jeretici. Jer to je njihova izmišljotina, njihova hristoboračka pretpostavka, oni upotrebljavaju iz prkosa ime logosa i premudrosti, izmišljajući sebi nešto drugo, ti jadnici koji se odriču istinskog Boga logosa, istinske i jedine očeve premudrosti. Dakle, ako se u božanskom pismu ne može naći druga premudrost osim onoga sina, ni od oca nismo čuli ništa slično,
Jeretici ispovedaju i pišu da postoji premudrost nesazdano saprisutna Ocu, koja njemu lično pripada i stvarateljka sveta. Sin ovaj biće onaj isti koji je i po njihovim rečima savečan Ocu. Tako oni, u svemu pomračenog uma, odriču istinitu premudrost i traže nepostojaću premudrost poput manihejaca, izmišljajući sebi drugog Boga i odriču istinitog Boga. Treba reći i izopačiteljima časnih dogmata crkve i pravilnog smisla pisma: otreznite se pijani od vina svoga, da biste mogli, sagledavši presvetlu lepotu istine, zajedno s nama uskliknuti Sinu: vaistinu Božji Sine jesi. Vaistinu je Hristos kamen spoticanja i stena sablazni, i svaki koji u njega veruje neće se postideti. Poslanica svetog apostola Pavla Rimljanima, 9. glava, 33. stih. Judejci ište znake i Jeleni traže mudrost, a mi propovedamo Hrista raspetoga, Judejcima sablazan, a Jelenima ludost. Onima pak pozvanima i Judejcima i Jelenima Hrista, Božju silu i Božju premudrost. Prva poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima, 1. glava, 23. i 24. stih. Prazniku prepolovljenja i tebi hitam spase, govorahu Judejci. Kako onaj zna slova, a nije se učio, ne shvatajući da si ti premudrost, slava tebi.